Hannington Rukwago disi wa Kabarore yayerekanywe n'ubarabe bakora endagano ya miliyoni 100 buri mwaka ubwa hatariho miliyoni 59 zonka biteze indene zija kwijumbwira butaro bwa hade batu guidance tusayininge miliyoni 10 ba government yakola commitment buli sako jiwa miliyoni 10 buli financial year kakati batu government Parliament egenda kufuna supplementary budget ya sente zasigala kuba kati sako buli sako kati inako milioni 5 mwenda emitwalo abiri nenga zina kubera 10 as the financing agreement tusainira wale. Government of the Republic of Uganda erukoraba mu Ministry of Finance, Ministry y'ebyensimbi eriyo ne signinga endagano na za sako 52 eza parishes zone zo mu Kabarore aho ko mu Kabarore tine parishes 52 government yone signinga na buri parish sako endagano eyo kujiha sente eza ba members izbarabe ni behora kandi bakasasura bakagara bakagaba kehora bakasasura. Aha mukuru gwabahambuga nkuru za district ziri Kitumba abebembezi bagira ngo bucyarabe cyongo government neza kubahereza sente beze batere mbaro kwato mu nshaho zabo ni nyinji kandi tubari kureba aho baragoberemo ito nkabalida amazima gali twine kwihana bakagamba ngwito tuyizire ubu twamaze kujoining bagamba mwizire nayo kuyamba bagenzi banyu to ito nyoko bizo kureba ari iki mazima ntuteka mu sente kandi nibatugambira uvuye no bwire bwahingwiro shangano yeguza sente oyine niwe kurega and finally oshango tubaka kwa at least even na lunch so nyine impression ni kintu I think ito nkabebembezi no kuturi kubona munonga ukantu turuga hansi kuri enjura ne tutera tuvuye condo oronda na pichipichi yo kutwale kubura za kujeta ne gamba no kutwara mutwaro kandi ubwo mutoti no kwenda gukereza no koro mushahe yawe we bandeba yagira ngo bagire umutuma go kusima ngo abo kubaneze bari kutungana inkakasimo ahabwo kubazina amagoba make government resente mureke kandi kusaba sente government watereta sente kandi te facilitation yo kureceiving sente zino government yene baretera millions na millions kandi tizikwijya commandation zija mureke kusaba kandi sente kutonga government ngo bahe allowances ezo kutunga sente kandi ziyene bahereza kandi eriyonezi bahereza busa aho kwa busayo musingo gona kandi miliyonemu eremetwaro mukaga. Rukwago yayahukana nabo arukshabangu bakore ncomo na ba chief babo bateke umuringo ugo barazitunjiremo akubanguza uruho abo walu nalonze bapira heads walu wakola ko pireyo agenda kufuna requisition okuvamba parish chiefs ngaba balaga sente zigenda okulaga muzungu tukita requisition bagenda ku requisitioninga kose e-cash sente ziwereze ku account ya parish chief facilitating abantu bano abantu bebalese chairman ne treasurer Gasha kwa Dorine Nsimo muri Kabarore.